CAB pass to yauna BJP na packet kadaba thabak kaya yawa election manifesto Prime Minister Narendra Modi na phongkre BJP ki election manifesto dagi CAB gi wafam lokthoktrabadi MSU na BJP boycott tobi khongjang changsilagani hairi ela pabina lusingba MPP gi kangbuna handiki mikalda NEIDP da sawatkhre amasung Kota Government High School Oza Laitabana Mahiru Singh Larik Tamba Fangdre Kurunjre ASTBG Manipuri Paumin Tabrib Singh Taramok Solo in a Pau Sandro Pizre Sebi passed over Yona BJP in a packet Kadaba Tabakaya Yoba election manifesto Prime Minister Narendra Modi na Phongkre Ngasi New Delhi Leba BJP ki headquartered Bangtoba Tormadu the BJP ki National President Amit Shah, Union Home Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Sushma Swaraj, Finance Minister Arun Jaitley Susruyaki. Manifesto Sida Citizenship Amendment Bill passed over Uniform Civil Code Tabak to Ontokpa Ram Mandir Sabayong no Wasa Kumbudra Manga Lessing and Kunitoi Fawi Munung the Tabak to Ontono Panam Tamli Hairi. Citizenship Amendment Bill Sanahanma Matamda State Adugi Hanleba Cultural Value Adu Ikai Kumnabuina Ngakuna Tambai Wafam Yauri. Lessing and Kunifal Pawagi Manungda Jal Sakti Academy Punkudinda Ising Panganba Lessing and Kun Fawada Mayum Late Bamu Amadi Casa House Labor Mu Singi Paka House Saba Lomi Singi Income Hangarhanba Kungang Sakot Hanaba Lupa Krola Kungamanga Sading Toba GSTSC Hanadi Hena Saktok Hanba BJP na Lenga Pai Medical College Humbudra Manga Amadi Postgraduate College Linkatpa Ang Forces Singi Hena Papangal Kankak Hananaba Matunga Sanaba Kozukulai Sing Piba India Sel Tungi Fibam Sakot Hanman Singwa from Kayori BJP election manifesto dagi CAB gi wafam loktok trabadi MSU na BJP boycott to yong to anton kongjin sangsalagni hari ngasi MSU may luisang na pangtukpa pawgi mi pamamada MSU President Peter Lystrom na BJP Manipur na makoi na center takna badagi CAB Rise Sabara putok tabani haina laukraga housing na manifesto da hablok pada tumina yengnu leiba se angapopo e BJP na awang nongpo po karisu leitina lawri haibadu takthok sare karigumba condition amatada CAB gi wafam putropo yaroi miyam gi apam Mayok Liap Lavadi BJP ki Mayok akan Makongjan Sangsalagin Haike. Manipur gi Luchingba BJP gi Luchingba Singnasu Makoina Lovi Toraga Amadi Mokoi interest tagi Mokoi Tavak tagi Matung ilaga Hariba Citizenship Amendment Bill se Raja Savada Putokidamni Hakidamni Haivna Chingba Hagibado Nasi Karigidon BJP gi manifesto da Hapak Pada Wamase Mungam Ngamdribano BJP na Mokoi manifesto da Hapiba Asingumba Citizenship Amendment Bill sa Atuba matamda revoke tawgadamni kariguma revoke tawdaba taragadi Bharatiya Janata Party BJP asa MSU na Manipur miyamna amadi North East ki miyamna boycott tawroi haningai lekte habsa media thongda MSU na thamjari BJP ki thong North East Students Organization ne sona sukani yani no phone lokre thong se awang nokpo ki apik ba yellow mi purup singi yaifana ba thorang leite ha takle ne sona lining the movie khen ba thamde mitop haibasi Muslim oigara Hindu oigara mitop ni aikoi gi tungi mirol gi khudong ti ba phiam da thamba ne sona yaroi manung amsung mapal gi pirpa saitheng khuding maktage ngakthok nanana ba khongjang makhatana sathagni hari Manipur People's Party President Laikram Apabina Lusingba parties ge group amana regional party ama oriba North East India Development Party da handiki mikal asigoine sagot kre tera sapam direct leiba NEIDP office ta MPP ge group asiga official oina yana serol inabaga loinana makhoibu NEIDP ge state president Dr. NG Bijoyna taram okay Wakalon Tinaba Regional Party Masel Punsin Minaraga Aikoi gi Lejariba Lamdam Masigi Awara Papunama se Menkan Minasi Aiba Wafamsu Aikoi Kana Minare Ella Pabina Lakadurba Lok Sawa Mikalda Wakal Manaba Masel Puna Seminaduna status isu Kada Punataba Tominanaba Regional Party Asina Sogana Ware Pane Haike North East India Development Party na thagaliba inner amusung outer animakta aikoina mirepsi kana wi damakta angama thakta khona tana mateng pangjagani
Manipur Lengan Education hen Mamiang Sangnuna Tabaka Paikali Harabasu, Technopol District Manung Sanba, Quata Bilesta, Oza Latabadi Mahiru Sing like Tamba Fangre, Hiramasi Matanga, Equigi More Pomi Sanjoina, Quata Biles Authority Secretary, KSA's Ibuemaga Haktingana Unabada Ibuemana, listening in Taranipalda, Quata Government High School Haina upgrade toOkraba School Sida, Mahiru Yamna, Tamlagasu Ozama Pumpana Leram De. Ramsagi Oza Maria Madia Toba government Oza Hum Puno Oza Tare Lerumke, Ramsagi Oza Madi, Sang Nana Tolo Fangde, Haidun Lakidre, Atopo Oza, Anisu Maram Kang Scholas Lakidre, Hausiti Scholas Ozama Latre, Maruika, Lyric Tamling of Zulak Tamapangre, Masina Mama Mapasingda, Sounding Bakahele, Manipur Lenga Madi Marilenaba, Departmenta, Tumatam Damiang Sangduna, Quata Government High School, Matik Saba, Oza Tabir Nava, KSA Sibamana Apple Tole. Hagi high school upgrade to Vikrabasi, Ozala Vidre, Ozala Actre, Emission to Vidre, Adun Ozala Tremina, Kunjasingi, later Lara Angangsing, Larik Tam Pangre, Adu Iskundasi, Ozala Tremina, Emission to Vidremina, Angang Karamadima Palam Zakare, Adu Luribadi, Hojuku Tada Laziriba, Shura Zaza Mapomasida, Angang Lupi Lila Chutambangam than Laribasi, Minam the Sapangam Kutazan like Iskun Emission to Vidremina, like the Mapangre, Adu Luribadi, Larik Tam Pangre, Angangsing Mama Pana, Kushau Naraga, Iskundasiba Kari, the Makta Kota is Kuntambidino, is Kunisiba Tuka Nimaki Wakalo in the Pusilakare, Masia Regadi, Marilla Neba, authorities in Atumatam Bians and Biuhina, Presky Maida, Aina Abindozidi. Editors Guild Manipur Sinduna Inner Manipur Parliamentary Constituency Mikalda Miraf Oribus Singh Kanguhaiba Thorum Hotel Classic Grand Pangtokre Thormuda BJP ki Miraf Dr. R.K. Ranjan Congress ki Orna Vizor NEIDP ki R.K. Anand CPI ki Dr. M. Nara RJS PGS Nandikishore Amadi Independent Miref Ilyas Khana Makoi Makoi Oiba Wakalot Fangon K Dr. M. Narana Mepung Kuding Makta Pangpam Tokpa Sak Tongadu Sang Manana Fangandabadagi Ekoi Lebasi Wabani Taruba politics ama lehelabata miyam na wari basi kuhan mangamuni haike. Ayuk tana party ba yogan ngang tana mo. Sigi porsina ujik si sengnare ke mayam punma wari saw se ranji. Ngasi siban ang kari party da lady ke na ngong diwali sahiya. BJP ni wari sa Congress e werami. Congress ne saru ka ke na IDP to werami. Unclean environment ma create tawre. Maduda thought for mayam dune line isu taina birunu jukta taina birunu it is our own creation ngasigi environment madudi tandu leta daba miga marku sinaba leta ba aduga yang karap poiba society mo erase Congress ke Miref o Nabagishorna Hausik Leriba Lenga ke School Sing Hingal Hanaba syllabus Matamusunana Siamduna Haroleba Naharol Sing Mating Lehana Bahona Batangai Fadabale Haike BJP ने लाग न वगे हिंदू तो वगे सिलेबस है ऑप्शन बा ए वगे करेंट इज जॉब की मार्केट का चालना दबा दो बगे नो में हमने बसे करिकुलम जो चेंज तो हुई है बा स्किल बेस्ड होबा मैनेजमेंट बेस्ड होबा अकाउंटिंग होबा एक लोग का तब फंगो या बा मार्केट के तो बात चेंज किया से पुरिंगी अदर मसे तो हुई आता याम ले है बा आई थिंक एट हेल्प्स ऑफ अफेयर्स तो लेगा आई कोइना डिसीजन मेकिंग दा पॉलिसी फ्रेमिंग दा आई कोइना पावर तो लेगा कोई दी लेबा के दम का तो को दा फ्रीडम लेगनी चेंज है ला को मत का ले है बा चेंज तो बुजुर्ग के है भी दम का इस माइ तो योग्य रखनी BJP के मिरेफ डॉक्टर आर के रंजन ना मणिपुर के लेजर महोत्सव के पोटो नुंटिने सीजन का सेंट्रल लंबी सेम बटंगा फदे हाइके मणिपुर की लेरिबा टोटल पॉपुलेशन सिगी 35% की यूथ ने अदना यूथ सिंसी करमाइना तेन तोगदगे बुजिक लाइव चेंजिंग ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड सी लाइफस्टाइल को करमाइना की यूथ सिंसी पार्टिसिपेट तोगदगे अदुगा एम्पावर कमाइ तोगदगे सिगी तोंगा पॉलिसी और यूथ पॉलिसी से मोपुदसो आप जाए कोई लेरिबा टैलेंट में से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के वगैरह कल्चर के वगैरह scientific field वगैरह many of our students are excel in outside India source लेरिबा either bio resource वगैरह mineral resource वगैरह मसीदा कोई तो है NEIDP की मिरेफ आर के अनन्ना मणिपुर थोली बै सुसिंगदा नेशनल पार्टी मतन वरिसन प्रोग्राम लोय हाइके अखोई इश्यूज में आपसे ह्यूमन राइट्स की ओरो पॉलिटिकल इश्यूज ओरो मिटोप संग पचन तोगी कोई मयामा बिल मयाम ओरो मणिपुर यूनिवर्सिटी क्राइसिस ओरो हाई में आपसे नेशनल पार्टी में आपसे सिंह पाइबी मतम द
they have not been able to address all these issues. And failure, incapacity, finally, I have, along with other colleagues, I have decided to restart this. Regionalism is the answer to all national parties. NEIDP की इनर मेरे फोरिबा आरके आनंद की मिखल की कैंपेन अमा NEIDP वांगखेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ने सिंधुना तवाल क्याम खोंगम बिदा लेबा पार्टी से स्टेट यूनिट के वाइस प्रेसिडेंट युनाम नवचंद्र की युम दंग सिपांग थोकरे कैंपेन सिदा NEIDP की सेंट्रल वर्किंग कमिटी की प्रेसिडेंट एन समरजीत वाइस प्रेसिडेंट एस कुंजगेश्वर एलांगबम ब्रोजेंद्र स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट डॉक्टर NG बिजोय तवाल म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलर उरंबा लाइसराम अभिमन्यु वांगखेम केंद्र की लोकल अमसुंग कम्युनिटी लीडर्स सुराखी स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बिजोयना जून 19 CAB अमसुंग अफस्पान मरमोइदुना एखोइना वाकिबसिंग करंबा पार्टीना सेंटरदा लेंगा पाई मतमदा थोनखिबनो हाइबा आइखोइना निंगसिंगदुना अमुक हन्ना मदु थोक्तनबा रीजनल पार्टी द मतेंग पांगबिउ हाइखि सेंट्रल वर्किंग कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट एलांगमम ब्रजेंद्रोना नेशनल पार्टी सिंह सही क्या नमथाक तोबा अरानबा थाजब क्या पिरमलगा तोखिबा मियामना खंगनरे अखोगी इशू सिंगदा हेना लुपसबा रीजनल पार्टी सिंगदा मियंग संगम मतमोरी हाइखि सेंट्रल वर्किंग कमिटी की प्रेसिडेंट रैंगबम समरजितना डेमोक्रेसी दा अखोगी इशू अखोइना सॉल्व तौजबा याबगी कॉन्स्टिट्यूशन पीरी NEIDP पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट रजिस्टर तौदुना रीजनल इशू सिंग सॉल्व तौनबगी पांडमदा सेमन थोरपनी नेशनल पार्टी सिंगना नेशनल इशू दा सटखिबना स्टेट सिंग लेरिबी इशू सिंग खंगदे NEIDP ना रीजनल इशू सिंग खंगदुना मदु कोहनननबा थबक तौबु लोरेना मिरेफ अनिना कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा थबक सिंग पीननबा सबसाना होनगनि हाइखि पुगी इशू तमिलनाडु के लागा लोचनबे यारोयबा मणिपुर हुजिक थोइबा अखोगी लेता लाइरगी लुखाबिगी सुमाय तौदुना अवा आना पॉलिटिकल की इश्यूज इकोनॉमिक की सेमिलोंग की इश्यूज लेंगालोंग की इश्यूज अमदी सोसाइटी खुंथोलोंग की मागी खुनाइलोंग की इशू में हमसिंग से मसी अतोप मीना लागा कमाइना लोचन का दोइनोबा अखोगी सोमना कंदा मोगी मिहुट ने थंबिबा यूनिट अमने ना ऑफिस मसा अमा हांगथोगा पैसा खरा पीरगा ऑफिस अमा हांगदोलगा प्रेसिडेंट अदुनी अदानेना खल्लगा सिजा रन तो होलिबा बखोई में हमसिंग से मसी अतई कैसु नते NGO की ऑर्गेनाइजेशनल मागी स्ट्रक्चर ने अतोप लेबाक अमतना मोइदी पॉलिटिक्स साना बनते दे आर रनिंग अ वेरी बिग NGO ngasi khejigau केंद्र ब्लॉक कांग्रेस ने सिंधुना हानगी MLA अमित शाह की युमदा कांग्रेस पार्टी को इबा नॉर्मल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में पांगथोखरे थरमदुदा इनर की कांग्रेस के कैंडिडेट और नवगिसोर लिलोंग केंद्र की MLA MD नसीर हानगी मिनिस्टर आई हेमुचंद्र हानगी MLA अमित शाह अमदी कांग्रेस के लुसिंग सिग्नेचर गाखे तरंग मरी लेना और नवगिसोर न फोंदोखिबदा मणिपुर लेरबा मुस्लिम कम्युनिटी सिंह BJP बु याद्रे BJP से कांग्रेस नाइबा पार्टी ने BJP ना अमुक अनलेंगा पारबदी CAB पास तौगनी हाइना लाउरिबा से नॉर्थ ईस्ट मियाम अमदी मणिपुर की मियामबो हंथन येंगली हाइबसे मेक सिंगना ताकलबनि हाइना फोंदोखे BJP ना मणिपुर की इमा इबेल प्रजा मयाम की अवाब से खंगदे मखोई के ngah के ओइबा दुगुंबा मखोई के राजनीति के ओइबा वखलम दा चली अद मयाम लोइन उनरबनी फेसबुक दा थागलैबा मयाम ना कयामना BJP सिबु नुसीदगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु प्रजा ना मसे पामजद्रे हाइबा दुगी खुदम ओइख्रबनी हानगी MLA अमित शाह न फोंदोखिबदा ngarang India की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल लापदा फोंदोखे वाफम सिंह अदुना BJP ना मणिपुर मदि अवांग नोपो मियाम की करिमित खंदे ताकलबनि हाइना फोंदोखे CAB ना अवांग नोपो इंडिया दा करिसु सोलोय हाइना BJP मीडिया कमिटी की चेयरमैन जोटिन वाइकोम ना हाइख्रे वाफम असि ngasi हौरगा तांग 13 फावा परिंगनाने सतगदबा मीडिया ब्रीफिंग अमरि लेना माहना फोंदोखिबनि नितबा सुथेत लेबा BJP का ऑफिस पांगथोखिबा ब्रीफिंग अदुदा वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर KS लोकेन सुगाखी जोतिन वाइकोम ना ngasi मीडिया दा कांग्रेस ना BJP की मायोक्ता वाहंग मापन हांगलखिबा मदुगे पाखम पीखी ngasi BJP की मैनिफेस्टो दा CAB सनहनबा थबक पाखटकनी अदुबो अवांग नोंपोक इंडिया दा करिसु सोलोय हाइबसि मेक सिंगला यावख्रे नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी सोसाइटी न रन तोरंबदगी होंगदोख्रे हौजिक संगतननो थबक सथरी थबक फंगदबा नहा थबक पीनबा टोन टोन स्कीम का पाइखली हाइबा कांग्रेस न काउदो फै नेशनल हाईवे प्रोटेक्शन फोर्स की मतंगी हौजिक 10 सुबह अमसुंग 13 सुबह IRB बटालियन लौनवी थबक पाइखलिबा से हाईवे ngakpada सिजनरप याय मणिपुर पीपल्स बिल पास तौबदा मतम संगनी मसिदा BJP दा नतना
opposition gisu asobo role chawi apaspa congress na thalomba natana aran bani haiba kuiraba tungda khanglakpadagi semdoknaba honarakpani BJP di apaspa natrabasu miambu nungsina yengma party ni haiki हाथ पर नतन उपाय लेते कहे बगे तुम स्टेटमेंट की वाफम नोम नतना प्रजा सिंह नुसीने यंगदबनी मराल नेसु आइन हम तवदबनी हाथ पर पुन हाथ न खोदन तवदी यारोय ना कोई गवर्नमेंट हम क्लियरिटी नम लई मरम अदुना अदुगा हाइरिबा मखोगी मोइना तौरिबा चार्जेस मापनसी कांग्रेस पार्टी ना तौरिबा थबक मयाम से प्रजादा मखोइना तौरि मयाम से प्रजादा वोट की मतम लाकपसिदा वोट फंगना उत्साही बने ना लौजै Manipur ki lambangan ba BJP nate Congress ne haina Inner Manipur Parliamentary Constituency da BJP ki miref oriba RK Ranjana phongdokre wafam si BJP lang thapal mandal na sinduna khongnang phaidekpi aibam laikai kangsang mandap ta pangthokpa mikhal ki campaign ma na phongdokbeni campaign adu da mandal asigi president Joy Kumar amadi Yuba Morsa ki president Somorji Susurga ki RK Ranjana makatana Manipur da India da pullaba matung da Thagat kiba MP na Manipur gi matang na ningthizina center da khan bangam da badagi Manipur bo thak handaba state ama oina thambiram ki Kabo Valley Congress ki matam da pithok lambada natana lising masama pal hombutre ta sem kiba boundary commission da lamdama sigi miut amata yohlam dabana Manipur lam mangan ki lising masama pal hombudra manga da boundary survey tobodasu lamdama sigi ngomkai khangba mi amata yohlam kide ikoi koi dringai da boundary lam mangale haina Congress na sandok liba si oida wafam ne Manipur lam mangan bidi Congress party ni haike Manipuri, equity in Tongsina, equity Namkai said, Ninti Turing, no Poktan, Torban Hova, equity Namkai way, have said, Congress party to the Sakibami Aduna, Madu parliament floor the high the Maram Karino. Aduna, Liban Hope Savagi election Ashida, Laibak Tukaiba, boundary Mangan ba, territorial integrity da, Ashok Patuan ba, Adumba, political party, Amadi Madu Sumshin ba, Adumba party Singado, Maduda, Portalaman Kumbu. Handa pangthok katariba taratre suba Lok Sabha mikhalda thwaninu thokdo wathok sing thoktanaba more amade Myanmar anigi border leiba Indo-Myanmar Friendship Gate number 1 amsung 2 nataba mafam sing sil tawsinkre border area sing da akan maungda section thorang lokhatkre Indo-Myanmar Friendship Gate number 1 amade 2 dadi mahok sagom leiba anigi myoy sing chathok sasin tonari masa masagi saktak se yaudrabadi sangbagi ayaba amata pikidre more amasung Myanmar ge border da fencing matik sana leitabana nephum doi suba sam rifles ki personal sing na border area sing da thori tingduna asam rifle ki personal kyana engnung til naidana ngak sen me tabak kanghat kre ngasiuk pung ahum dagi border seal tawkiba si mikhal lorba matung lakliba tang taran da hangdokani hari Manipur High Court na Kishore Chandra Wangkhem ki mathakta state government na National Security Act ki makara thamkiba detention order ka kre Kishore Chandra numit kharnege matungda jail regi thoklakani hari case sing matangda satkiba March marida court na aroiba hearing chathar batungda ngasigi order adu pikibani Kishore Chandra gi ukil Soraisam Chitranjan na ISTV news ta phongdorpada ngasigi high court ki order asidagi government na tamjiningai oiba wafamde India si democracy setpa lebak ni India gi constitution article 38(1) gi makhada freedom of speech and expression piri haibasi haike freedom of speech and expression se nasi governments na mani India si the largest democracy na hai bataragadi madugi institute to jo ke hai gadamni jo na mohon gadamni kasi case case dagi hojik paliba governments da asoba paramat tamningai le habe se khamjagi Manipur lengak na health sector sakhanaba khanaba torang kaya paikale haribasu Manipur singi manung hanjin na leiba Churachandpur district ke Hanglep sub divisional headquarter da leiba Hanglep primary health center da di leifam thokpa doctor and nurse leitre tangai phadaba infrastructure kaya gi award pachu leiri mafam adu gi miyam na anayak yorpa mathamda Churachandpur tamna kilometer 35 rom thoraktuna langbugi thabak chathari primary health center asi yangsin binaba leitabana lanai mi amana solon duna ngak sen thabak chathauri hinumasida pawdama ISTV na state asigi manu hanjina leiba karamba mafamsing sothna leiribagi haiduna yengsilakpagi sarukamoina ngasi Hanglep asigi ACSigi subdivision headquarter asigi primary health center nijeng sangba watpagi mami chauna tabathing matam sangna mathau toroktabana maram oiraga hospital gi fibam asi sangongumna manung asida leiramba thengraki
साबदी सही कुनगुम्बा ओइनिदा से खरा हेन लूब लाइनागुम्बा लाप तारगा करमाइना मयोगनि कमाइ तब अदु ओरेदि खोना पुबा तारे लंबी लंखांग दा अंगांग पोक्पा कक्ति याउदबरा कमाइ होय फावदी ईश्वरना जेंबिबनिना अदु गुम्बदी लेदि नाबोदी नाबकान दा गाड़ी लेद्रेदी एखोइना पोलांगना खुन गाड़ी स्रोक फावदा एसिक्लिन फाव पुबनी होय फाव ओरेदि दिआई गुम्बा शक्तिमान गुम्बना चचल पोलजोबनी डॉक्टर हिदा लंथक स्टोरेज तौफमगी रूम असिदा हदकी जनवरी थादा एक्सपायरी ओरबा हिदा कया मफम असिदा स्टोर तौदुना लेरमली बेदा हिदाक सिंग असिना ताकली मदुदी हॉस्पिटल असि कराइमुक गेउना लमदम असिगी अना लयंगी लमदा कानबा पीरी हाइबसी अचौबो हंगमदी ओइरे नर्स सुले डॉक्टर सुले होयदी एकोय एमोनी ले नर्स सुले करम मतम दगति लाई मखोइजे खंगदे महोयना जेंनिंगबा मतम दा लागब्रा लैंगाकी अना लयंगी हिरमदा मनुंग हजन लैबा मफम सिंगदा यौबा ngamdri haibasi leramdiba hospital asi film sina mayek seng udli डॉक्टर दी लेबदी पामी डॉक्टर दी थुना बगी को पामबनी कोइना एकोय खुनमीना अनाबसु ले कइनो अंगांग पोगदोबा नुपीसी एकोय खरा खुंदा पोबा जादबा मखेसी अदुदी एकोय खुनमीसी जामबा बनिना डॉक्टर ना जिंगबदी पामी हौजी आगी तुंगदल रिबा बेरेगसी हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंगी क्वार्टर ने जगह सी डॉक्टर लेतब नंबर मोरगा मियोय क्या हारिबा क्वार्टर सिदा खुनगी मिसिन लेसिनबगी पोट लेरमली क्वार्टर की लेगिदबा हॉस्पिटल की मपुसिंग लेतबगी मी जुम साबा ngamteba awaba mi sing khungi mi sing se adumai lehan bani ningthau khoina laingakna health sector da ahen ba mi yeng sangduna subdivision asigi amatangai ba primary health sector asigi mathau taba doctor amadi nurse thabirakuna leiriba phum chadrabo hospital asigi building sing asi athuba matamda bari leba singna midyeng sangbiduna mathau tahonba haibasi subdivision asigi khunja singi apamba oiri ICP pawgidamak Yanesorium Khaibam, Henglep Subdivision, Tuchanpur District. BJP the support over highway Shana Mongpam Tobuga sub Managani Kanbidige Secular Democratic Front Congress ke candidate support over Haina SDF ke Convener Dr. T.S. Inausana Morangkom the Labour Samaswadi Party Manipur Pradesh ke office the Pangtopa Paumi Sing Unabra Fondokre SDF na point Kunganito the Congress ka Yanaduna Tabo in a Tominabada Yanar Haki Mahaki Mipamadu Deda, CAB says Sanaba Yaroi Haidana, civil society organization Mayamna, Yo Sanjanba, Adu the Yaukiba, civil society organization Mayamgi Lucing Bakre, Aquay Yamna Mayak Siang Ubafangi, Massima Aquay London Sigi or Kunai Sigo in a level Tivani. Congress na haido kiba wa nga I haibisina Manipur ke purmugi saktam kahelakadra haiba mi paininga ini haina BJP Manipur Pradesh ke wang loi CS bijoy na phangdo kre wa pharmacy Rems campus manak leiba maki yung da pangthok pawgi mi phamamada phangdo ke bani CS bijoy na makata na ngarang Narendra Modi laglambada warbasu wana masing yamlo miyamna India ke Prime Minister Butaram na okiba madugidamak tobimul khamba ulli Congress Party na handak media da makhoi di hakiba wa ngak na satli haibedu English masamapal humudra ni thoi da UNIC na Congress da tinbada naga ke purma saktam sagana ba hona bada ayat papiroi haibedu thabo oina pangthorok labadi Manipur miyam gi mi painingai oiba wafamni makhoi na lengak pairabadi laraba imungi nupi singda thada lupa lising taruk pigani haina phongdokhiba du senfam adu ngaibada thabak sudabagi hainabi leigadabana laraba sing adumak larana lehananaba thoksil hoigani haiki UNIC का कांग्रेस का साइन तो नकी बा 1970 द मसे होजबु का ए हाइबगी लौथोक लेत्रि बसी अदना कांग्रेस द वोट पीबाई से सिगुम अरोन ममोन तरम्बा साइन तरम्बा ट्रिटी अंडरस्टैंडिंग मयाम लै मसे मणिपुर काइन बगी मसाकनी मखोइन मरु हुलम गाक्तनी
आउटर बीजेपी की मिरेफ ओरिबा बेंजामिन माटे की मिखल के कैंपेन के मरी लेना खांगाबोक्ता मोटरसाइकिल रैली में चक्रे बीजेपी मणिपुर प्रदेश के हानगे प्रेसिडेंट टीएस जादुमनी रैली दुलम थाके बेंजामिन माटे ना मियाम ना सोगत पियु हाइना टीएस जादुमनी ना हाइके बीजेपी ने सिंधुना मोदी वांस मोर वॉलंटियर्स मीट कक्सिंग सुमाक लेकायदा लेबा जनरल हॉल पांगथोखरे ngasi thormaduda education minister ts radesam senior citizen कक्सिंग के लाइफ मेंबर ss समझाई बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर m रामेश्वर सुसुगाखी बीजेपी दा नौना चंगलबा कैरक ग्राम पंचायत के मेंबर सिंह मदी अते तोंगान तोंगान म्यूई सिंह तारन ओके खांगाबो ब्लॉक कांग्रेस कमिटी ने सिंधुना आउटर की कांग्रेस मेरप ओरिबा के जेम्स की मिखल की कैंपेन मा थवाल डिस्ट्रिक्ट की खांगाबोक्ता लेबा बासु ग्राउंड पांथोखरे तरमदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर कम इबोबिना हाउसिंग स्टेट अमदी सेंटर दा पालिबा बीजेपी के लेंगा असिन मियाम दा खम थेंगना मिनमले लेंगा असि मरु फंगना मुथत मतम सबसारे मतम अमदा कांग्रेस ना सीएबी की मायोक्ता संगसिन किबा खोंगजंग कया बीजेपी ना लान उहन बहन की अदुबु अरोइबा तानफमदा मकोइसु सीएबी पास तौदन बहन की कांग्रेस ना थमलमले हाइरिबा अफसपा सि सही खुदिंग रिव्यू तौगदबनी करिगी ngasisu स्टेट अमदी सेंटर की बीजेपी लेंगाकना सही अनि सि अफसपा अमुक थमलिबनो मतम अमगी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन अमदी रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद लाक्तुना उरेपयुंग तमखिबा जिरी टुपुल इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट पो अटल बिहारी ना तौखिबनी हाइजिन बंगंबा बीजेपी मियामना थाजब याबगी मतम नत्र हाइखि मतम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और मतम रेलवे मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद यादव लागा इकोई मयाम यावना जिरी बांदा फाउंडेशन स्टोन नेट तौदिबा थबक हौदिबदुगु लाई वैखरबा श्री अटल बिहारी वाजपेयीना हौरंबनी मान जत्रा होई तौरंबनी हाइबा सिबु कयादा मचिन चीबं नमदोबा सी भाव मचिन चीबं नमदिंगी करी हाई मोइसि वनसन लगे वा ngangnabda लेमनिब्रे लेमदब्रा उते यिंगि आप होते स्पेशल बोरे से थंबा मतिक चारी थंबा दम चुमी कांग्रेस से थंबा मिसे चुमी है मोइ हिंची सही खुदिंगी एक्सटेंड तौरिएबा मणिपुर फूड इंडस्ट्रीज कोऑपरेशन के वाइस चेयरमैन के शरद कुमार ओप के थरमम जिरबांग के जाकुराधोर के प्रधान परितोष दास ने सिन पांथोखरे थरमदुदा जिरबांग के एमएलए सबुद्दीन हिलघाट जेपी के प्रधान एम सोमरेंद्र जिरी बीजेपी मंडल के वाइस प्रेसिडेंट ए सोमोर सुसुरगा के शरद कुमार ना बीजेपी ना पानबदगी लेबा से हेना साखोटपा गमले हेना साखोटपा माइकैदा सननब मियामना पार्टी सुसोट पिउ हाइके अंद्रो मसेंग पार्ट की मियाम की मिफम पांगथोक्तुना बीजेपी मंडल के प्रेसिडेंट यावना अते वाकर सिंह कांग्रेस यावरे हरी मंडल की थौपुरंबा के एस सुबोलना लेबा की इशू ओरिबा सीएबी यावना बीजेपी के मियामना यादव वाखलोल सिंह असिदगी पार्टी असि थालुकनि हाइखि ngasi की थरमदुदा बीजेपी इम्फाल ईस्ट की वाइस प्रेसिडेंट सलाम जुगे नोंब्रम तुमुखोंगी प्रधान ओरंबा एन निमाय यामबेम जेपी की हानि के प्रधान शौकत अली अफ्लीमेंट्स कमिटी एंड्रो के प्रेसिडेंट फकरुद्दीन सुसुरखी आउटर की बीजेपी के मिरेफ ओरिबा बेंजामिन माटी के मिखल के कैंपेन्स अमा कांबोकपी एम थॉमस ग्राउंड पांगथोखरे मिफमदुदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेप्सा किगेन एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेशम बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर लिंडा न्यूमाई बीजेपी मिरेफ बेंजामिन माटे एडीसी सेडर हिल्स के चेयरमैन हकोलाल हांगसिंग अमदी अतै लुसिंग क्या सुसुरखी मिनिस्टर नेप्सा किगेना हंदे के इलेक्शंस असगी मतुंगदा सेंटर दा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ओइना सुंगसोइ सोइदना हलखिगनी प्राइम मिनिस्टर ना लेबा असगी लार मियाम गिदमुता लोखत किबा थबक सिंह पाक सना सखंगबो ओइना माकपु लार मियाम गी मरुपनि हरिबनी बीजेपी गी सिंगी सावत तोरंगी वासक किबा सिंह हौगिब सही अनिसदा थबक ओइना पांगथोखरे सिंग मसुंग तोंगी मरकता अपममरि थमंगमले हाइखि की मिखरसिदा बीजेपी ना सीट 300 हेना पंगदुना अमुक हन्ना सरकार पाइगनी हाइबसी सोइरोइदोबनी मणिपुर की ओइनसो आउटर अमदी इनर अनिमक्त बीजेपी ना सोइदना माइ पाकनी मणिपुर से हिरम खुदिमक्ता नुंगनांगनिंगाई ओइबा फिबम कया सिबो कोहनननबा पॉलिसी प्रोग्राम सिंग यातुना
अवनबा लमदम अमा ओहनबगीदमक्ता मिरेफ ओइना थोरकपनी हाइना कांग्रेस के मिरेफ ओ नबगिसोरना फोंदोकले ngasi wakhom lekai radha manupta phangthokpa miyam gi campaign da mahna makha tarjuna congress na lusingba lengak ama center da lehenba haibasi india miyam gi khwai gi yakpa oigini haibasi da leiba asigi miyam khangnare congress ke manifesto da cab lokthokpa apaspa review toba haiba wafam yawri haiki कांग्रेस की मैनिफेस्टो जो यावे आने से पंबे पलंबनी सही बदा लाइन भाई मुझ बदा पालिसी हुंद्रानी थोड़ी से बैंक अकाउंट हापकनी ना लाखों बनी कई कांग्रेस न सेंटर न सरकार पाए बदी मसी सोई ना लाइन भाई मुझ अकाउंट थाम न लिसिंग तरुक चला गरी मसी चमक बदा है चमक बदा आई एमपी वर्षो आई रिजाइन तो जगे बीजेपी दगी तोलगा कांग्रेस ता यौरखरबा ओइनाम रोमेना बीजेपी लेंगाक लाकपदगी लमदम सिदा थोकिबा थौदो कया असिदगी बीजेपी दगी तोक्तुना मसिगा लंबा पाबा ngawngedaba कांग्रेस ता संगमनि हाइखे अदगी अखोय मनिपुर यूनिवर्सिटी दा सादा सिंग असि बु याम तंथि ओखिबा सिमने निजिंग बिउ था मरि मागी ममांगरी गसी हायेला का बोदा बसंगा बेग लिसिंग बिरगा अखोय बदु पावमसि हजिक गसी बीजेपी की मैनिफेस्टो फोगे अदुदुम यावरेबा April 13 da ahanba tangka ki oina pangthokadurba outer gi mekhal asida NPP gi miref oiriba Thamilan Kibgen gi mekhal gi campaign ngasi serial khongnang khongna pangthokre Pangal tabi NPP unit amasung serial unit na sinduna pangthokiba tormodu deputy chief minister Y Joy Kumar na handigi mekhal asida miyamna wakhal munna khantaduna vote pibiu haike Amisana election campaign na kan da party de kai lawo kai umma BJP na amuk sarkar pai ta gidi CAB bilje soi na ko to da bari pass ho gaya admai da mai people statement mari pudra ka ramado general secretary mar su kari hai me kan si de CAB bills na mari pudra da keshu kai ba wani ga ro keshu de ki hai adu gidi hai re ba BJP di music thagat ta gidi kari ro ko na Piliba, akwai people pauze center da ada paibu da BJP da people pauze kari na ta idi ko hai yare CB bilse akwai manipur pajasin ju yare loi tawjiro hai ba chat anada NCP gi outer de miref oriba angam skorongkong gi filal singkhat gi thoram ngasi news second lebe yum da pangthokre thormudu da NCP state unit ki president Serami Boyama Singh vice president MS Yaifaba Yauna atai thobu kya se soruk yakhe angam skorongkom na asuma thabak toba loinana leitala singmu mateng pangminaba haiba wakhal lolda thajaba thamduna party asida miref oiduna mikhal thengnabani haike ngasi koi manipur state ta kaima tam khra di phangol lejar mamsu hauji mayam na ibu noi mandate tu na maram waraga ai pilu noi mayam pe ko matam da ai MP mo ko matam da hai party ji masarin ma bang kan party waratna manipur se aduki mati india leba manum sida mamim satwa party warakada ibne madu oibangamba party amagi candidate su oijage habaduni NCP ki president Sharam Ibrahimana BJP amadi Congress party ki oina aranba tobagi record lerba mioi sing mirep oina thadurokpana party sing aside miyamna thajaba thamdre NCP ki miref miyam ga seng mamsung achumba torokadaba mihut ni haike mioi bena amana mioi ba mabu muthada hona ba jati amana jati mabu boy achoba jati na apikpa jati fur ekoi bu yosan na hona ba adigumba BJP ki sarkar ne hebse na hona haijadrabasu mayam chi loina ma khanarabni JCLPS के कन्वेनर ओरंबा अर्जुन तेलैबा मसागी अनाबा मोदगी लेखिद्रे महाक सही यांकी माथोई शुख्रे मा उरिबोक बासस पार्टी द लेबा मसाई मेम द लेखिदबनी मा के लोइनबे अमदी मसानी लेहौरी माना लेखिदबदा सिविल सोसाइटी क्याना अवांग फोंदोक्रे कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी कांगलेपा के सेकंड लेवल ऑफिस दा कमिटी असिन अवा फोंदोक्रे लेखिद्रबगी थवाइना इंगना सिग्नल लेरुनबा मिनिट नि तुमिना लेप्तुना इकाई खुनो उतखि मणिपुर दा ILP की इहोदा सुबर थौदांग यारंबा अर्जुन तेलैबा मणिपुर पीपल्स बिल पास तौनबा होनबदा यामना सुबर थौदांग लोखि मियामगी इहोदा लेंगाकना फादुना NSA दा डिटेन तौदुना थाहुम जेल लेखि तुंगदा मियामगी इहोना जेल दगी थादोखि CCSK की प्रेसिडेंट जितेंद्र निगोम्बना माना लेखिदबदा कमिटी असिगा पुना चमिनरिबा सिविल सोसाइटी तरागी माइकैदि अवाबा मदि नुवाइतबा फोंदोकले मणिपुर की सु क्यादा सुबर थौदांग लोखि हौजिक CCSK की एडवाइजर की थौपुरी ममांगदा CCSK की प्रेसिडेंट की फमसु पुरमखि फ्रेंड्स एक्टिव मेंबर अमसु एनमखि
अमिपकोगे प्रेसिडेंट की फमसु पुरमखे मणिपुरदा ILPS सनाहनबा होनबदा सिंगमसुंग तमगी मरक्ता भाव तानदबा लेरंबसिंग को अननबा यामना सोब थौदांग मांगना लौखि इमु मनु थेंगना होरिबा अवाबदा कमिटी असना मतेंग पांगनी हाइखि Committee of Civil Society Kanglipak CCSK ge advisor oibiramba thoidoi nung nikai kunjaraba khoi pumnom ki oja purkabum Arjun Telhaibana leikhedeba numini numit si khoi gi Committee of Civil Society Kanglipak CCSK ge the natna Manipur da leiriba CSO pumnom ki yamna nuaiteba numit amani JCLPS के कन्वेनर उरंबा पुरखंबम अर्जुन तेलेबना मनुमतुम सान लेखिदबदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अवा फोनरोले एडवोकेट ना सिनफम उरंबा अर्जुन तेलेबना स्टेटस सिदा सोहनबा तोंबा सोशल इशू सिंदा सुबु थौदांग लोरमे माना खुनाय सिगी लोरंबा थौदांग मणिपुर की मियामना निंगसिंगदुना लेहरगने माना लेखिदबा सि एखोगी सोशल एक्टिविस्ट मांगजरे माकी इमु मनुंगना नहुरिबा अवाबदसु सुरयारी हाइरी अर्जुन तेलेबना मनुमतुमसान लेखिदबदा तोंबा लुफ कैन ऑफ ऑन रोले मणिपुर के येलोमी कननबी इहोदा मियामगे लुसिंगबा ओरंबा तेलेबना लेखिदबदा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट मणिपुर JCLPS निपको एमसु ऑल मणिपुर यूथ प्रोटेक्शन कमिटी स्टूडेंट यूनियंस ऑफ कंगलिपाकना अवा फोंदोखरे हौजी पावगमरकना तेम प्रेम तंगमनसी लाखलिबे अप्रैल की तारीख तरा इमसा कैसा नुमिता राजकुमार फिल्म्स न पुथोकजबा ममा दुसनु पीनी हरबा फिल्म असिगी प्रीमियर शो बोतो सुंगसो शदन उच्चारगन हाइरिबा प्रीमियर शो सिदा डिलीवरी ख्वाइदगी नथुबा फूड वाईफाई एप सिजनबिदुना अदमंदोगी फमफमदा फूड ऑर्डर तोबगी खुतुंग चाबसलुबी Download the Food Wi-Fi app now. Panthoibi Constructions, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, presents Panthoibi Green Homes, the first of its kind residential group housing project. Panthoibi Green Homes will mark a future of modern living in the state of Manipur. Come now and register your consent of interest to be a part of the future living. Panthoibi Housing Finance Company Limited. Eastern Motors की नौना हांगदोकजरिबा डिजिटाइज ओइरबा मारुति सुजुकी एरेना शोरूम दा मियांगी दमकता थमजरिबा फैसिलिटीज खुदोंगचाबसिंग असिबु अमुदंग लेंसिनबिरक्तुना एक्सपीरियंस तवियु अमदी ईस्टर्न मोटर्स ना पिजरिबा सर्विसेस सिंग असिगी खुदोंगचाबा अमुदंग लोबियु मयाम सुलेंसिनबिरउ ईस्टर्न मोटर्स ना मयाम बुतराम ना ओक्चरी ngaijeri Advanced Coaching Institute Nagamapal Lamabam Laikai near Rims Road opposite Koirenge Auto Parking. Admission open Quaketel branch Tiam Laikai opposite to Fortune School. Foundation course for 2019 says class 6 to 10 both SEM and CBSE 4 to 8 April 2019. Separate boys and girls hostel. Van service only 35 students per class, limited seats. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengakta haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiyu Ima pirol suraba natra suba khatana yaroi aduna pirol singda comfort tinglibani Haujik makhum tangkhai ma hairo aduga t-shirt lupsillo masigi step macha asina higi langsingbu phajahanduna machu mamen su thokhanli adudi comfort na torisi karino fajanaba amasung machu mamen thohan mani comfort after wash apikpa khongthang achoba thabak Panthoibi Villas, everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Oripok, Mpang. Paradise Para Fruit. Paradise Para Fruit. Have a sip and feel the difference. Break में तो तरानों से रिमखना पॉक्सिंग Thobal Municipal Council की चेयरपर्सन टे श्यामो बुसोगर पर काउंसिलर तरामातोगी मनुंग कांग्रेस काउंसिलर तरेट अमदे वाइस चेयरपर्सन ए के सनातोंबा सोगल अम्बा काउंसिलर तरेट के मनुंग बीजेपी की काउंसिलर तरु पुनः काउंसिलर तराहुमदोइना तोंगानबा पार्टी में सेमनबुगी दमकता चेयरपर्सन अमदि वाइस चेयरपर्सन सोगल पर तोखरे काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोके पाउगी मेफम अमदा काउंसिलर डब्ल्यू इबोसोबुना काउंसिल की सौगत तौरांग कया पाइखटपा ngamnabugi दमकता मखोय अनिबो सौगतपा टोकतुना तोंगानबा पार्टी में सेमनबा खोंगथांग लोखतपनि हाइखे
बीजेपी की काउंसिलर तरुक अनी से पुनसिलगा यामना तुंगी याइफनबगी थवान म्युनिसिपल काउंसिल बु अफबा लंबीरोंदा मायोल अमा चंगसिनबगी खोंथांगदा अखोय पुनसिनदुना कोलिशन सरकार अमा सेमगा अखोय आइन की थोंदा तौबा याबा लंबीदु येंगगा तौजगनी Kada Jiribam District Committee Excise Jiribam Amadi District Police Jiribam Kusanaduna Mai Kabani Sagi Mayokta Sataba Drive Ta Lupali Singh Nepuronggi Yu Farga Maitan Romangan Kre Kada Jiribam District Committee Ge General Secretary and Kumarina Makatan Drive Setagi Haiki Manaba Kunai Gidamakta Ahanba Manipur Kunai Mikal Socialist Student Union of Manipur SSUM na Sinduna Ibema Sumangnela Sangnel Pangtokre Haudopi Toromda Impal Times ke editor Rinku Kumuksam Young Communist League ke convener W Kameshwar Amokoki President SM Jalal Impal Free Press ki Chawbusu Soryaki Lamlan Airport ki Saktam Dika Kumnabus Utki SSUM ge General Secretary Busan Longzumna Lamlan Airport ki Wakalol Amuk Nauno na Manipur Sin Metongna Sandoktuna Manaba Kunai ge Kongset Amada Kumang Saksinanaba Miam ge Waref Ama Long na Bagi Damakta Tormasi Pangtopani Haike Matamatongi Palapalingak Nasu, High Belingak Sing Sina Senda, Pipe Sing Sigahina, Tusan Navahena, Mahoga Tusan Naraga, Lady Ba, Lomish Missing to Hatpa, Siu Mayams, and Nimwang, Lady Vasida Quina, Zapman Topama Changi have a Wakalun. Tongkong Lakshmi Municipal Council ge BJP ge councillor ama NPP ge hange ward member ani Wango Municipal Council ge hange ward member manga hauzik member oiriba ama yongna myoi mapal Congress te yaukre makhoibo Wangoi Block Congress Committee na sinduna Wangoi Bazar pangthokpa thormamada okre thormaduda block ke president Mukti Fariuddin MPCC ge vice president S Asubusu rakhe Sajibu Noma Panba Serawa Numit Asi Ipsana Sinduna Putiba Committee ka Kusamnaduna Tripura leba Ibudo Putiba ki Sangle Pangtokre Tripura ki Ahlamal kaya yaw na pangtokiba tormaduda Tripura leba igi mari oiba singe nungayay panaba amadi mating leba kunayama oiresanu haina Ipsagi maikadi yapa pauzal piki Tripura leba maite isilinaw singna maite gi sanibigang na setpiu haina Ipsagi maikadi apil tawki numidagi matamda maite inat ki oiba ogri hanggang somugi tormsu pangtoki Lakadruba sahi asidagi lamdam sida leibiriba isil inausingna aikoina tawjariba sumai tawna sajibugi nomo pamra numit asida sahi hongnanabagi hadokjariba matawgum tawinanabagi damakta ipsana lamdam sida leibiriba khudimukta apil tawjari International Medical Humanitarian Organization Doctors Without Border Medicines Science Frontiers na SIB Hepatitis C co-infections amasung TB galoina hinglip singi akanaba treatment center ama sapikarong danga si hangdokre Organization asina sapikarong Primary Health Center ki khutangda lisingani taruktagi hauna TB amasung SIB gi akanaba care loduna lakhi Health Center asida rehabilitation ki thabak leibadagi clinic ama sahi sige February dik hangdoki ngasi Max State TB Cell Sandal District Administration amadi miyam gi lusing busing yawna center se hangdopani center asina anaba singda lemna langbagi khulongja pigin hari Maling mafum kaya pangthok nabugum World Health Day thorom Senapati District ki Sinikonda leiba Sina Institutes of Medical Science ki conference hall pangthokre institute sigi oja School of Nursing na sinduna pangthokiba thormaduda SDPO Bisnupur Lakshmi Thingba exam Narol Thodani editor Khoirom Loyalakpa Institute asigi Managing Director Sujit Kumar Yumnam TNAI President and Tangbi Susuraki Awang nongpok landonggi Natural Resourcing ngak senba International Border Medi CFB na singwa issue sing asi Regional Party na tana loisin mangamloi haina NIDP gi outer gi miref oriba ang sang kasana ISTV News ta phongdorle handak luf amana mapu candidate oidena ba amadi campaign chatadana ba athimut thamlok ki badu pente haiki handle to bukanda akhoi indigenous ki identity aduga akhoi product kaya se nomadi mang khigani national party ga regional party ki khena ba se handak citizenship amendment bill haina cap haina khangna ba matangda yengo Mizoram ki chief minister moi regional party ni karigumba cap se pass tawradi akhoi Mizoram se India da yawro hena ma chapchana ngangbang ami aduga Meghalaya gi su adumaina hai akhoi Manipuri hai bangamde asine example ne
Universal Friendship Organization gi masam oriba Southwest Headquarter number 1 sapong lakibagi kunithoirak suba rising day gi thorom ngasi moirang angkada pangthokre tarmudu lamdamasi tungan ba mafum digi lakpa UFO gi member kana sarwaki Bamboo Nursery Risings and Plantation Seeds and Vegetative ki matang da nomi gi oiba awareness program kam training camp ama kwatha khul pangthokre National Bamboo Mission Makada Divisional Forest Officer Technopol Forest Division Sin Pangtopa Awareness Program da Safe Conservator of Forest TP2 Government of Manipur Case Brojendra Singh WI School Conservator of Forest Eastern Circle Taramatoi Suba Assam Rifles ke Major TS Sanaton Singh Amadi Kwatha Village ke Safe and Kamal Technopol ke Divisional Forest Officer E Home na singba miyoi kya na sarwaki tarunga mori lena na I home na pangthol liba awareness program amadi training program asi kwata kulge miyang yai fanabane haiki hoje makhata na ngasi sanu bi pau lomanase ngasi sanu pauda Zumba Fitness with Luckily Koba Zumba Fitness Center ma ngasi sagolbal maino lerak leba Ranjana Embroidery ge top floor da handokre tormadu da pasoi kendra dagi RK Rameswar trainer Asa Kiran amadi Sanu Susuraki center asigi mapu Jin Luckily na miyambu masamu phana thamna pandam center se handopune haike Thasi tarani thui dagi taramanga fawa Indian Blind Football Association sinduna marirak subo oina Bangalore gi Faberpace Yensonpur Tough Ground pangthok kadoriba National Blind Football Tournament asur yagadaba Sports Associations for the Visually Impaired Manipur gi miyoi tarani thui saba kangbo mga Manipur Press Club tagi Salai Holding Private Limited ki advisor Dr. T.S. Chandramani lamthaki badu mari lehna T.S. Chandramani na phongdo kibida different level or by music asina sur yagadurba tournaments as puning token ngaini makoi lamnamasi gi mingset proper oration haina phongdroke All India Kumnyong Taekwondo Championship Guwahati da sur yaruba Creative Taekwondo Institute sagol bangi sanor amadi official sing taran opugi thorom institute as pangthokre tormadu da Langjing GP gi pradhan Langjing makha lekai development committee amadi YF Langjing club ki thopuba sing susuraki Manipur Ranks Association ge Tam Anirag President Oramba Kaisam Achoba Leipam Sagolbal Kangambam Lekaina Lekidabada Association na wa phongdokre Haujuk makhata sanu paw boy ning thujum amu phangwigani District Sports Association Ukhulgi Khwaidagi akanba team ama oiriba Yarkhok United Football Club na District Sports Association Surasanpurgi akanba team ama oiriba Gangam Soccer Club po maitibu piduna Kolumdoi Shuba Thangjam Birachandra Madi Maipakpi Memorial Winners Cup for Men gi champion oikre Babina Healthcare and Hospitality Private Limited ni sponsor toraga All Manipur Football Association na sinduna mamang thagi tang taramari dagi Manipur gi tongan ba district singi team mapan na saru yaduna Komalampak Artificial Tap Ground sanaba hokiba Kolumdoi Shuba Thangjam Birachandra Madi Maipakpi Memorial Winners Cup for Men's ngasi loisen kre Loisen baki thoramda All Manipur Football Association gi President S. Sanatomba General Secretary in charge L. Jyoti Moiroi Nerauka Football Club gi President T.S. Arun Kumar na thoramba pusing oiki Sarthar ki tournament asigi ngasi Komalampang Men Stadium da sana ki bauriba match da District Sports Association Ukhrul gi Yarkhok United Football Club na District Sports Association Surasanpur gi Gangam Soccer Club pu penalty da goal Nepal tareta maitibu piduna champion oikibani match asida team animang na apiba matamda goal ahum sanaduna draw satpadagi kicks from penalty mangna decide tobuda Yarkhok United Football Club na mai pakibani Yarkhok United Football Club Ukhrul gi apiba matamda sankiba goal singadu SR Kangli Anand na match ki nipuni tui shubama
amadi humphomdoi suba minita goal ani sanki atopa goal aduna Somi Raguina Merski Yankai Manga suba minita sankibani Mers asida maiti kiba District Sports Association Surasan Burgi Gangam Soccer Club ki apiba matamda sankiba goal sing aduna Singnei Hen Serto ke Larling Duanga amadi Haulang Waipaina Merski Mari suba Kuntra suba madi Merski apiba matamgi ahapa minute ahumda sankibani kicks from penalty makta sankiba Yarko United Football Club Ukrulgi goal sing aduna Somi Ragui SR Kangli Anan PK Ngangchor Nahor Sunjan Thang Ragui amadi Sanso Horamna sanki Gangam Soccer Club Surasanpurgi kicks from penalty makta sankiba goal mari aduna Lungau House Sitlu Jefferson Singne Hen Serto amadi Zangnei Thang Khongsaina sanki match asida Yarkok United Football Club Ukrulgi sanaroi Mingon Sifang SR Kangli Anan amadi Gangam Soccer Club Surasanpurgi sanaroi Boygen Niselen amadi Singne Hen Serto da match conduct tokiba referee na yellow card urki Satarkiba Cup Asigi winner Oikiba District Sports Association Urkulgi Yarko United Football Club ta trophy galonana Lupali Singyang Kayamadi runners up ta kiba District Sports Association Surasanpurgi Gangam Soccer Club ta trophy galonana Lupali Sing Kuntra Thaurmapu Singa Kusindaki United Veteran Football Association Manipur na sinduna mamang thagi tang kuntra mathoi digi team taranipa na grumari thokna khairutuna Imphal gi mapal kangjepung da sathariba RKFDS ahom suba sangai trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanakiba ahanba match ta tabaspa tabungkhok amadi Phlam Bapupara goal amata sanadana draw satkre match asida Phlam Bapupara gi sanaroi ke Mega Sandrada match conduct tokiba referee na yellow card utki Tournament asigi anisuba match ki sanakibada ATBFA thangmai banna City FC Chandelbu goal mari sinoda maiti pikre ATBFA thangmai bangi mai pakip ki goal singado kumnengam komna match ki nifumari suba amadi match ki apiba matamgi ahapa minute anida goal ani sanki atopa goal ani aduna Ais Ahman kom amadi RK Sanahalna match ki kulumdai suba amadi match ki apiba matamgi ahapa minute amada sankibani Sathariba tournament asigi hai nungtil pung ani tabada ahanba match oina AYBFA yaripok amadi IEBFA salan thonga sanagani ani suba match nungtil pung ahum makai tabada basai thangmai ban amadi FC Imphal mayai koibiga sanagani Thasri boya huzima kata ranga sino mugi oikiba enga sagi pawmuk lobise Environment Director ki phangki bangasi oikiba inga samani nogi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kuntramari dasmik manga khwaidigi ingba Celsius degree tara dasmik nipal ahum nungsita yaw isang manilgi sang maximum da sada maripur tara mari dasmik mapal manga minimum da sada kuntradruk dasmik mapal mari oiki Ngasigi nong suki bagisang mari dasmik mga mapal millimeter ni. Loisala putamuri pausing amuka na pisri. CAB pass to yaw na BJP na packet kada bataba kaya yoba election manifesto Prime Minister Narendra Modi na phongkre. BJP के election manifesto dagi CAB की wafung lautotrabadi MSU na BJP boycott togi kongjang sangsalagini hari. Ela Pabin Lusingba MPP Kangbun Handaki Mikalda NEIDP da Sawat Kray. Amasung Kwatha Government High School Oza Laitabana Mahiru Singh like Tama Fangre. Ngasi dia step ni pizaba Manipur Pawmo Tang Slujre Meng Tabi Puno Pom Kana Krom Jre.